Edriswado Adom Trotro nti yenko Prince owuso cargo station mpanifo de abetu dwase ne enyina mahoden nsuo ne bo no sesa fridge ne ko wo madwenkyere ene se Prince so mu ena muni nkomo So baby a etwegumu yi eye cargo station ewo Kwame Nkrumah circle nyame adoma echina ana dwumaku eye Electricity Company of Ghana ECG ene Ghana Water Company Limited womo ana hwe nsuo eso womo etu womo etuom ECG say de womo eba beji 29.96%. Ghana Water Company Limited so ese oba beji 8.3% inti echina ana womo etu womo etuom womanfo ahomboa ben ena moya efi china no mu betua eye etuo foforo ahomboa ne de na yenya ahomboa sa but aban na nya de aba ama parliament age atum aye atum PURC PURC for e de aba aye age atum si yentua na no kwasem ne say electricity mpo de ECG for ebebo ma ba so kakra sanso na send de kanea ni gina so na mom street light o number bi a o drive kwan so obedu ba bi sumtum hu kwan mu enu twemu a wasi udan awo permit wo bibia wo kotua sika agi meter ye gi sika ne to ayese meter ni ho me was meter na so wagi mi sika nya de a wo de che enti so omo tumu de a ese so omo pagya omo ho na street light no yenya bebre na meter nso ebegu ha obi a epebia ne nsabeka na water for there me cancel electricity for a water for the memo ba so new site bia wo beko no water ni ho ba bi kakra na kura na omo surprise so a obedu ho yese ne nsuo aba ene ya to pipe mu ochira ti water for the omo ho so kura se ye me na metutuma enka water de me cancel my entum omo adwuma ye nso ani enti so omo tumu dia omo ho so na asa ne be ya sika ye betua no ye be hu se e be hu so adwuma medase yo said me bla no so kan no before no so baby esan say water ne de nsuo ye nkwa enti water for so wo ma wo home ne so na nsuo no wo lay pipe no nka new site bia plan ba beto say a higher site no ese nka wo di kan de wo pipe no eto ho said the be ya wo complete wo house a wo betimi connect said the be concrete ne adwuma nya so ebi ni ho enti ama new site bia no ko tu borehole no aye ntini pa so nya boka tu borehole a ne oni di say obehia Ghana water entina ma wo so adwuma no ko fomba wo start ma wo say site bia ebe ko no ye lay nsuo pipe na to ho a na se ebe ya anka obi ankotu borehole enti electricity so yesra wo say people in the money flow said the beya ye nyina ebetimi anya atuaka because meter na wo check no obu ho a yasoma no okoye ni business a month ne beso na meter checker no akwa trotro de opebia obu okra ohun 8 no akoye ne 9 na ade no wosusu wo meter no wunim die se bia ubetwa de akọ office wa akọ check because of time nti wo mo so wo munya ye meter checkers no wo munya ye sisie no na wo mo entro no pepepe na bibia nkoso eso de me de akra mbe kan ho ne se ye adwuma esika ye je ye ntum ye je an ye je ba be ko fie so light be e wo soro ensuo no so no ye nya bi nwale no pe so le ko ye cargo drivers ato pipe mu ha ndi da bia betua on ba tutuma betua akosoro a ye nya ensuo nwale de o munya hu bibi mae ye sere o mo a na mutiti enema so mae edase yo me so kakra me kan se ensuo no ho asem no eja omo na omo de bebo omo na omo eye na emo so de bebo en so ne se ebia se betena 59 days enya nsuo ha kwa ne de dware ba mo so se amo se mu diska ne be ka ho man ne a ne yetua na mutima some ye gitu sa de mo na emo so omo nyoma sede se ensuo no omo ye ne yi e de amaye because kuma se o ba bi wo ma obu so bi kura no a untime nom aye nkyene nko a etu kuma so po bia na o nti eselo so omo tuma ma ye de omo hwe se omo de ene papa ene de be somye na yisi de fo so de mebo ma boso kakra go na se dum so ne de anka eye ne mo ye se mo se omo ho so na omo nkoso na omo nye de omo ye ne mai de metima kana busia fo me so me din de mark chematin me de kakra me waka ne se
kaswa na masise matute wa kaswa fifi down na ye ho hu se nsuo kese da friends de nsu na kaswa nsuo ho den kaswa no ayro ho asefem se nsuo kakraka we da kaswa na mo se water company mo tutu nsuo price ma ama se mo ya mutima som yeyi na mo tutum na nsuo na ye to aye nsuo nya nsuo se ya ye ho so ya ho betoye no ayro ho pa kaswa du kaswa se water company from na to tankers na de twi nsuo ma ye ne tira kaswa nsuo ho den wo kaswa no dia wo munyai na ye ho kire kaswa ye bre papa me to nsuo 200cc a anya se obi se me wo fifi down sabon school na chipe wo to nsuo 200cc a eni 3 weeks na nsuo na sa na ho na wo ti Ghana wo yi minister kwa be to nsuo 200cc na eni 3 weeks ebesa ya ho kire sia mo wo so mo tutuma wo mo tutum na ye tua wo mo mfanye ne timamfo na nso ye ho betoye na ye bre wo nsuo o kaswa nso me die kakra mo ka no medamase ene Adom Trotro uwie Kameba electricity company electricity company nyame se yenka omo de omo bom ho modern mo bom ho modern ye da mase ne me so kakra mo ka no ba mita no na amanfo kotua amanfo kwaji mita ukwakotua sika na electricity company na mita na won sanka obi su gida tie diska kwase okopa bi atode anama to ama no na Ghana no kre kai ni paden problem ye wono no nipa na atua sika se mo de ade ma no se 200cc na mo de be ma na what 200cc that's what mo de ade ma no mo po bi ade Twitter na tariff be ba ansa na mo de asa ade na ma no ana ma connection no koso electricity company ga connection no koso no we allegation ade no kre omunim Ghana no kre na ye nipa den no kre na America no kre ka na ye den allegation wa the allegation yo na ene Adom Trotro manfo akire wo mo adwene afa eto a utility companies no echina wo mo ehya ase e de aye ntumu Trotro no aye mame a medi mate e wo ka anim no se Trotro no ye ma mate no eje so se awe